Pa evo nas pred peto gostovanje. Naravno, nijedno nije lako, tako neće ni ovo biti, ali ja smatram da utakmica u Posušju, gdje se mi suprotstavljamo domaćoj ekipi koja također ima 3 boda kao i mi, ali ima već 2 odigrane utakmice na domaćem terenu i imaju 3 boda, mislim, na tome jednostavno baziram nekakav optimizam i ovo što smo do sada odigrali, ja ne mogu reći da sam nezadovoljan, neću spominjati ovu posljednju utakmicu i katastrofalan rezultat, ali on je slijed nekih stvari koje su se nama nametnule u datom momentu. Međutim, naše utakmice protiv Igmana koju smo izgubili i protiv Zvezde 09 koju smo izgubili sa rezultatom od 1-0, tu nam je samo nedostajao pogodak. Radili smo u ovoj sedmici dobro, momci su dobro odradili pripremni dio u mikrociklusu za ovu ciljanu utakmicu i smatram da spremni idemo u Posušje. Logično je da razmišljam o tome da su oni pobjedom protiv Željezničara, jedinom pobjedom, znači isto tako u 4 utakmice, otvorili sebi put da na domaćem terenu imaju pravo da razmišljaju da im je ovo možda lak zalogaj. Mi ćemo nastojati da budemo kompaktni, nastojati da budemo malo efikasniji, samo nam malo nedostaje i sigurno je da i u ovoj utakmici se može dogoditi da onaj ko prvi postigne gol, da taj može da očekuje pobjedu. Sem Nikole Dujakovića koji se priključio jučer radu sa ekipom, svi ostali igrači su tu, nemamo kažnjenih, imamo pokojeg igrača koji su roviti ili izašli iz nekog viroznog stanja, ali mislim da je to sve sad iza nas, ide reprezentativna pauza, bilo bi dobro za nas kompletno, za čitav klub, da se vratimo iz Posuše s pozitivnim rezultatom i smatram da to mora biti naš onaj konačni cilj, da se napravimo jedno lijepo prolazno vrijeme kroz ovih 14 dana rada gdje neće biti utakmica, gdje ćemo se i popuniti. Evo, napominjem, bit će predstavljanje u utorak, ali mi smo angažovali već jednog napadača, svi ovi igrači su imali priliku, jasno im je rečeno, međutim, morat ćemo za vatrogasnim rješenjima najvjerovatnije da posežemo i dalje, da bismo popunili one praznine koje su se pokazale kroz ove 4 utakmice. Tako da, još jednom pogotovo cijenim kolegu Karačića, među najstarijim trenerima smo u ligi, dosta puta smo se sastajali, također i njegova ekipa veoma dinamično igra, imaju neki zdravstveni problema, njihovi ključni igrači, ali mislim da će oni isto tako smoći snage da izvedu najjači tim, tako da zaista očekujem jednu utakmicu koja pred reprezentativnu pauzu može donijeti jednoj i drugoj ekipi mnogo lijepih stvari, a iskren da budem, ja stalno to pričam igračima, ne želim mnogo da ih opterećujem, tako i ljudi koji vode klub, mi znamo gdje smo, mi znamo šta su nam ciljevi, mi znamo da smo imali nenormalan raspored na gostujućim terenima i kad se to okrene, mislim da će to sasvim druga slika biti, ali pošto smo već uzeli 3 boda na ovim dosadašnjim gostovanjima, ne vidim razloga da ne budemo optimisti, niko nam to ne može uskratiti i da također protiv Posušja pokušamo nešto sabrati.